Kene kadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli da ilus atas im kini kilong kimat bakong san jong ka khubor. Penram Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ka jingyai pentut kiseng san pertai badon hakalyang persya hayeng dorbar thawan jong kari. Keu ka jingyo alum khajana haki kendat snam baladem watla umshim lapan keu ya kador khajana ong ka Menteri Pratangka ka Nirmala Sitharaman. Bat ka jinglet tur persya ki brio ha ka jingalang jo Menteri Rangba Konrad ke sangma bat kinong mi khmat ka achik kadai ka balat mulupa ong Director General of Police DGP ULR Bishnoi. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula penram ye keseng san pertai badon hakalyang persya namar ka jingyai pentut jongki ya ka jingyai shong dorbar haka yang dorbar thawan jongkari bat ula ong ba pat ju I kum kani ka huri hura ula penram ru da ka ba ong ba kini ki rukom le jongki ki pin I ba kilakut jingmut banyai ne sa hakalyang persya hakis nam banwan. Umudi ulo ong yakani haba ajeng kren ha lang jong ki MP ke BJP ha Parliament House Complex. Haba kren ha kinong tho kubor hadin balawai ke lang Menteri Katanat Parliamentary Affairs Uprala Joshi ulo ong ba Menteri Rang Badu ulo ban badai ban treshitom kanang ban penlong yakari India ke balakiu shaprang kat hakasnem arhajar saupaw hinyo. Ka Menteri Pratangka jong kesokar pedeng ka Nirmala Sitharaman kala ong ba kapisa balayo lum na ka khajna kala kiu haki kendet snam baladem watla umshim lapan kiu yakador jong ka khajna. Haba ajeng kren haki jing rakhe yak income tax day ka bachis pa andre phosaw hani Delhi hak arphaw saw tarik menta ubnai ka Sitharaman kala ong ba ka jing byang hakarukom lum khajna kala yarap shibun ban pin kiu yak jing lum khajna. Kementeri Kalaong, Bawa Menteri Rang Badu Narendra Modi ulakren syai badai kejing pendan kam ya kejing start technology balala banweng ya ki babun kejing bat ke Central Board of Direct Taxes CBDT ru kapenya dakanihi. Baro kijaka jeng kiriu patba ki bahap apo kijaka sipai kentup ya ki bahas Shillong en penhap lang no ya ki haka jingpet ka municipal kenang banwan ra ka jingpet jingrenti haki an municipal laong Menteri Khana kesokar pedeng papet ya katanat ya dari u ajay bhat haka jubab hadaja sabha haka la sing play. Kumba chule hi kijudan kijiya kren penben bat kesorkar jala nakabantaban aitino ya kijaka patba ki bahap ki sanpho pratali kijaka sipai syaki jala ki bakidan kijing piano lakajong ya kijaka patba na kijaka sipai bat kijing penhap lang no ya ki bat ki municipal jong kijala kadan kam ya kijing ya mirjingmut bat jing ya dei jingmut bat kesorkar jala. Ka Sorkar Meghalaya kala thau ya ka State Education Commission hakaba I Professor SM Sungo na ka Department of Education Nehu in long kum ka chairperson but Professor David Reeds Emle advisor academic ubalong ru minshwa u chairman ka UPSC lam bat utoni TC Marak u IFS balashong than Ubalongru u advisor school sector reforms but u executive chairman ba minchwa ka embos kum kinong aiboi. Kanika commission kan ajumut ya ka Sorkar Meghalaya halor ki kam ki biade bat ki school ki college ka jinsiu tulom bat ka rukam long ki school ki college ka rukam penya ya ki school bat ki college ka jing ajing ken bat ai ru ki jing ajing mut bat jing kan tho ki bantai ya ka rukam penya kam ha ki school bat ka dan ba kham shalor na ka banta ka jing pentre kam ya ka National Education Policy NEP arhajar arpho. Kini kadai ka Akashvani Shillong kabuan lam shapi ya ka khubor. Haka biadai bat ka jinglet tur persya jong ki brio haka jingalang jo Menteri Rangba bat ki nong mikmat ka achik kabla long ha office jong u Commissioner of Divisions hada kop grade tura haka arpo sautarik menta ubnai u Director General of Police DGP ULR Bishnoi hinin ka singi ulong baka ne ka jingle kadai ka bala thmulupa bat kat kum ki bor sentian layathu bakala danru ka jinga salaban penyap yang Menteri Rangba.
Umentri rangba ulapan long jingalang bat kinong mi khmat jong ka acik ke balapan long ke jing syak tangan kumba artayo bandawa pentre kam ya ki polisi badang sateng bat ban pen bana ya ka tura kum ka winter capital jong ke jela. Hakabiadai bat kini ke jingja nalor ki arpo arngut ki bala syakem lala ban itu syuru sa arpon riungut ki baipan lingba ka CCTV ki bala don kti haka jing kawang mau ya ka office bapen long jingalang. Menteri Katanat Youth Affairs and Sports bat Information and Broadcasting Jong Kasokar Pedeng Anurag Singh Thakur Dangshen ulapan kupuram ya ke nyopo arngut ke kena school ki bana ke laipon riu tali ki jalla bat Union Territory halor ke jinjob jongki haka quiz ka bahetam he India balapan long haka sin ka bamenta halor ke jingbit jingbian ka met ka pat bat ka sports ka bala ai ka teng ka fit India quiz. Ka Northstone College Higher Secondary Section West Khasi Hills District Meghalaya kala shimbanta hakani ka jiyakop kentim. Jongkari bat ka dai ka way na pedeng ki lai pon riu tali ki jalla ki bala jom. Kino ya shimbanta na kanika college ki bala mi khmat ya ka Meghalaya ki long I ban rap lang wanyang bat I lapan shingan pan karbani bat kine ki la yo da ka song pisa kum ka busket. Kalon ka aka ka bansa kan mau ha ka history baka kan thay banang kong na Nagaland ka balong dukhat jong ka Raja Sabha ka pangnon konyak kan pinya ya ka dorbar hinin kasi. Shuwaya kani ka konyak ka lathaw history ru da ka balong ka kan thay banang kong bansa kan thum ha ka kan hun jong ki vice chairperson ha ka khan nyo tarik unaitung arhajar arpaulai. Banwanra ya ke rengkat keran hapadeng ke shinrang bat kentai ucaman ke Raja Sabha Ujagdeep Dhankar hakatayo balala ulajit sawut ke kentai na padeng ke dekat ke yang dorbar tawan kum ke vice chairperson bat kini barok sawut ke day ke badang long dekat thamai hakani ke sen hakai yang dorbar tawan jokari. In charge Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ulapentim basa handrew tali ki karkhana thang deu yong bean ki badon ha nong lang par kelon matei ki la sha pen prapom ha ka bor penya district in charge Deputy Commissioner ulapentip shu ba ka jingpen prai ki karkhana kandang yai peteng kat kum ki hukum jong ka High Court ka Meghalaya. Ka Jangtia Students Movement kaladawa na ka sorkar ban pinlong ya ka jowai ha West Jangtia Hills District kum ka Spring Capital na ka banta ka jingmento ki priyo jong ka Than Jangtia. Ha ka dorkas balapha da ka email sa Menteri Rangba ka Meghalaya bala airu lingba u Deputy Commissioner ka West Jangtia Hills District ka Jangtia Students Movement Central Body kalapentim baka la penlong ya ka jingalang online ha ka arpaway tarik menta ubnai ha ka balayatai halor ka jingdawa winter capital da ki sang bhalang kibana rilom garu. Ban penkut ya ka kubor menta kastem ngan pensngob yang sashisin yakimat pakongsan. Penram Menteri Rangba adu Narendra Modi ya ke jingyai pentun ke seng san pertai badon hakaliang persya hayeng dorbar thawan jongkari. Keu ke jingyo ulum khajana haki kindat senam baladam wat la umshim lapen keu ya ka dor khajana ong ka Menteri Pelatangka ka Nirmala Sitharaman. Bat ke jinglai tur persya ki breu haka jingyalang jo Menteri Rangba Konrad ke sangma bat Kinong mi khmat ka achik kadai ka balat mulpa ong Director General of Police DGP ULR Bishnoi. Kato ko khubor kalakot naka Akashvani Shillong hakapo prabajeng inyaso Bakadeli Station naka banta ka khubor hakaktin Hindi panpun botpan naka khubor kaktin padang hakapor pra khatsan minute kani kadai ka Akashvani Shillong. हो पप्पू मिला था
कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम